Pemirsa Pemkot Denpasar rajak mausaha untuk nambakin penglalah varian virus COVID-19 Omikron kerancing ke kota Denpasar. Duaning asa punika kejantenang makudang-kudang varian saning limbak inucap wantah sida katambakin melalapan negepang pamargin protokol kesehatan. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gederai Sanitaler Pinaka Jubir Satgas COVID-19 Kota Denpasar Mausang, Risa Jeroning usaha nambakin panglalah varian Omikron, krama sampunang osah. Krama mangdanis tata yatna-yatna tur negepang protokol kesehatan untuk disiplin. Kawawahin kahanan kasus virus COVID-19 varian Delta ring Kota Denpasar, nanin ageng ring panguntat Juline Lintang. Ring kuentenan inucap, sida keanggen pepelajahan sajroning nampenin varian Omikron rauhne mangkin. Dewa Gederai Mausang, makasami soroh varian virus, sida ketambakin wantah melarapan negepang protokol kesehatan. Puni kemawinan dani mapengabti, mangdek ramon enten mapupul, raja kangge masker miwah nyaga jarak kali meter. Yening samian angge anutin pewarah inucap, mejantan sida nepasin panglalah virus. Ngenenin indik nataru pai ketandane taler saya nincapang panureksan protokol kesehatan. Tim Justisi Pacang Sayan Rajak melaksana yang sesela Uyadin Sidak. Tios punike program vaksinasi COVID-19 taler katincapang. Asa punike taler Satgas Pacang Sayage pat likur dauh antuk nureksain tur nyelehin parikrama ring lapangan tat kale nyangre pengerauh panguntat warse. Raris Pemkot Denpasar kejantenang nenten ngamargiang pesta pikeling warse anyar mangde nenten ngametuang pupulan krama. Pemargin Denfest sampun kasineb ring rahinani dibi tanggal 3 Desember warse kali talis likur napi malih kantun ring masan pandemi sanen nenten nadosang metuang pupulan krama. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.